Ikin svet. Zdravo drugari! Danas ćemo upoznati 50 afričkih životinja. Da li možete da ih zapamtite sve? Krećemo! Lav, slon, žirafa, zebra, nilski konj, nosorog, afrički bivo, gepard, leopard, hijena, afrički divlji pas, šakal, karakal, serval, gorila, šimpanza, pavijan, mandril, prstenorepi lemur, vervet majmun, kolobus majmun, merkat, bradavičasta svinja, pangolin, jazavac medojed, bodljikavo prase, pustinjska lisica, mungos, gnu, springbok antilopa, impala, kudu antilopa, oriks antilopa, dik-dik antilopa, Thompsonova gazela, eland antilopa, vodena antilopa, noj, flamingo, afrički pingvin, kljunorožac,
Ptica sekretar. Lešinar. Pelikan. Biserka. Nilski krokodil. Kameleon. Afrička kornjača. Crna mamba. Afrički piton. A sada hajde da vidimo da li ste zapamtili neke od afričkih životinja. Koja je ovo životinja? Tako je, to je nosorog. A koja je ovo životinja? Da, to je hijena. Ova životinja se zove, tako je, gepard. Kako se zove ovaj majmun? Tako je, to je pavijan. A koja je ovo ptica? Da, to je noj. Koja je ovo antilopa? Tako je, to je gnu. A koja je ovo životinja? Da, to je krokodil. A ova? Tako je, to je kameleon. Da li ste znali da se rika Lava može čuti na udaljenosti od čak 8 km? Iako su strašni kraljevi životinja, lavovi su neverovatne spavalice i mogu da prespavaju čak 21 čas dnevno. Da li ste znali da bodljikavo prase ne može da ispali svoje bodlje na neprijatelja? Umesto toga, kada želi da se odbrani, ono se okrene i trči unazad kako bi bocnulo napadača. Bravo, drugari! Nadam se da ste se zabavili i da ste naučili neke nove životinje. Vidimo se uskoro u sledećoj avanturi. Ćao!